Ese utekereza ko Cristiano Ronaldo azongera gukina igikombe cy'isi cyo mu mwaka w'ibihumbi 2030? Iyi ni Alpha Media TV, kora subscribe. Umugabo amazina ye nyakuri yitwa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Yavutse ku itariki 5 Gashyantare mu mwaka w'1845. Avukira muri Portugal mu mujyi wa Meridian. Afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 87. Pozisiyo akinamo ni rutahizamu, naho nimero akinaho ni 7. Dore yamwe mu mateka yaranze uyu mugabo Cristiano kugira ngo abe umwami wa ruhago. Cristiano Ronaldo yatangiye gukina umupira ahagana mu mwaka w'2000, aho yatangiye mu kipe bita Sporting Lisbon yo muri Portugal. Iyi kipe yayikinnyemo umwaka umwe, aho yakinnye guhera mu mwaka w'2000 akayiva mu mwaka w'2003. Ku myaka 17 gusa yahise yinjira mu ikipe ya Manchester United. Yavuyemo mu mwaka w'2009, aho yayihejeje ibikombe 3 bya EPR na UCL, ndetse yaje kuhakura na Ballon d'Or, aho Ballon d'Or ye ya mbere yayihawe mu mwaka w'2008. Mu mwaka w'2009 kugeza muri 2018 yari ari mu ikipe ya Real Madrid, aho yaje gutsinda ibitego 450, UCL ibikombe 4, ndetse aza gutwara na Ballon d'Or 4. Yabaye kandi ikirangirire nyuma y'uko amaze gutsinda ibitego bisaga 450. Mu mwaka wa 2018 Cristiano Ronaldo yavuye muri Real Madrid yerekeza mu ikipe ya Juventus, aho yakinnyemo seze 2 gusa agatsindamo ibitego birenga 100. Mu mwaka wa 2021 yagarutse mu ikipe ya Manchester United, asubira Old Trafford muri iyi kipe. Kuva mu mwaka wa 2023 kugeza ubu Cristiano Ronaldo yavuye mu ikipe ya Manchester United ajya mu ikipe yitwa Al Nassr yo muri Saudi Arabia. Iyi kipe akaba ari yashaka kuzuzurizamo ibitego birenga 1000. Kuri ubu Cristiano Ronaldo akaba amaze gutsinda ibitego bisaga 920 haba mu maklabu ndetse no mu gihugu. Akaba ari nawe wa mbere ufite ibitego byinshi ku isi. Uyu Cristiano Ronaldo afite Ballon d'Or 5, akaba yakinnye UEFA Champions League zigera muri 5, akaba yarakinnye Euro kandi muri 2016 ari gukinira ikipe ya Portugal. Al Nassr, ikipe yo muri Saudi Arabia kuri ubu aherereyemo, niwe kapiteni kandi ni nawe utsinda ibitego byinshi muri shampiyona y'iki gihugu cy'Abarabu, Saudi Arabia Premier League. Ku bijyanye n'ubuzima busanzwe, Cristiano Ronaldo afite abana 5 ndetse n'umugore witwa Georgiana Rodriguez. Mu bijyanye n'imirimo ya buri munsi, akaba akora ubucuruzi, akaba afite brand ya Cristiano, imyenda, amavuta ndetse n'amahoteli. Kuri Instagram kandi akaba ariwe muntu ukurikirwa n'abantu benshi ku isi barenga miliyoni. Icyatumye agera ku bitego ndetse no ku ntsinzi ikomeye cyane mu buzima bwe harimo gukora cyane. Cristiano Ronaldo azwiho gukora imyitozo ikomeye kandi akagira discipline. Ikindi kandi akaba azi kwihangana ku rwego rukomeye. Ikindi cyamufashije kandi ni ukwandika amateka. Niwe mukinnyi wa mbere watsinze ibitego byinshi muri Euro zitandukanye zigere kuri 5, kandi nawe mukinnyi wa mbere ku isi ufite ibitego byinshi. Kuri ubu Cristiano Ronaldo afite imyaka 41, akaba agikina umupira kandi intego ye akaba ari ukuzuza ibitego 1000, ubundi yarangiza agasezera. Ku itariki 6 Nyakanga mwaka wa 2026 ikipe ya Portugal yamanutse mu kibuga
igiye gukina n'ikipe ya Spain muri round of ya 16. Ikipe ya Portugal yaje gutsindwa igitego kimwe ku busa. Portugal isezererwa mu gikombe cy'isi ku gitego kimwe yatsinzwe na Espagne. Uyu mukino waranzwe n'udusha twinshi, aho Cristiano yari arimo muri 23 ikipe ya Portugal yari yamanukanye ku mugabane wa Amerika. Cristiano ufite imyaka 41 yakoze uko ashoboye, ariko birangira ikipe ye isezerewe. Nyuma yo gusezerwa kw'ikipe ya Portugal, Cristiano Ronaldo ntabwo yigeze avuga byinshi mu itangazamakuru, ariko mu ntangiriro z'ukwezi gushize abafana baramubajije ndetse yagize byinshi atangaza. Mu magambo y'icyongereza yagize ati, "The dream is closed. We know what we have to do in 2026." Bishatse kuvuga mu Kinyarwanda ngo inzozi ziri hafi, turazi ibyo tugomba gukora muri 2026. Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi wa mbere wakinnye ibikombe by'isi byinshi kuruta abandi. Ku myaka ye 41, igikombe cy'isi yarakinnye cya 2026 cyari igikombe cy'isi cya gatandatu, ndetse kandi yigeze no gukina ageza ikipe ye ku mukino wa nyuma, ikipe ya Portugal. Iyi ni Alpha Media TV, kora subscribe tujye tubana buri munsi.